bantam ekona katua de brani padua ese de nyuma te o man se wo kwa ma bio o ban se anwenate e kasa kire dana entie emaburu ntie ayi na mo fa we ye wedding ni we ye hwan Messi ni carpenter ni awasi so ya wo bo branka bema wani adafom etumi ahwe ni emabi ama wonyame nhira ba wo so age asa boys in peduma so de anamo tete betting companies obi a wo twalo to bese akoshifo ne twalo to enne na me ka kire na ti ase we ya badwuma asakira wadwene na Kristo Yesu mayo atusu mienu no nyam mfaso na wonyame nhira ye ni podfo ya wo breduma bi anka wo ne bi mra wo so I'm telling you enne eye nkwaje da wotu ye ne emprim wakoma efisa net day ena wonyame ade wo Nipa bi won mu a wo kasa kire wo mu ntie agise bi a wo kogina speaker so no atam speaker no de kogina ho no ye enu na wetimi ye se akayen ya dream such na si betimi ya di asem no na yetumi di yetu ana mon na nguru sem kwaje asem na nkasa yira enam se enipa pese wo mte de wo mo ankasa wo pese wo mte eno na no kama asem otimotu nguma etosumi no etira na yimu edikan ekopim nan no osena ebire bi beba wontie enkyerɛkyerɛ papa eye no enam se wo asum ye wo hininti wo bebo akyerɛkyerɛfo ano aboa so se wonka wo nsam a wankasa wo aso a emu ayi wo nchi no epese etie eti akoma premu awieye brei na take over. I'm telling you, any party has on them so many adwin sachira. Adima kuna mpesa me kachira wo. Oni po betimi aye preacher. Wo betimi aye nyumtoni, wo betimi aye bishop, wo betimi aye apostle. Enso na wonim Kristo no. God bless you. God bless you. Seriously. Wo betimi aba alabaster. Enso ahini ne betimi abo. Enya sore no a wo kono. Eye wajia brother Yesu edie ne asubọ kronkro wonam nsuo ne kronkro so abo ene wudiri no akwa piem kwa mane me pese wuti asem ne yi ebobo nsam kakra so dia kire no otimi ate ase adia edikan ya nipa bi ss wotimi di ase wonam asase su na wa hye wom na ato ho aboso medudu wo nyame tirim erhie de wani mu nta ho ti ase wo yi no free eyi ho no wia wo yi no free yi Job 45 ni wia na fe what about Genesis 3:19 aka tell say dotia na we dotia emu na abesa akro afa Job 4:19 was in kantum enipa what a dote dem na wo munyina so e wode ye be ewo mfuturu wo bia what na one antidote dem e da ba na nya datie na edisi agise bi enu adan ya na se ebi antabodan bia na se bibi wo bia what that dem wo manhye no a wo bestir wo nyame frɛ no detedan detiemu ya form dote ene ye dey senior dey akado akeka ho ena ya POP ni ya swimming pool ene ya yi na wo de ho ato we so we na Job chapter 24:23 ya na wo ka sa asem ni ebi Job 24 chapter 23 ka ma mti mama watra ho jodo mani part mi ko tena Laboni is Legon airport residential wo mani tena America wo mani tena UK wo mani ba bi tena wo mani nkane mu ni ade hyirai enso na wotu ano so na omodo wo ho ato so na so ne hwe wo akwan na yehu a na ni hwe akwan oduru de akron eni patimi pagya ekoduru de akron ye nua ba ya na no oto nwum yi oto nwum anya visa nka wo besi na ko Europe tour and American tour. I'm telling you sisters wo akwa kra ne maame and wo hunu na che ne dofo na woni na dinkra e kwamo wo baba be fa planes ana dwono akwa UK abesi na ko London abesi na ko America and sister yi ene ne mfafo be nya akwa nhia obi ankasa 20 years what the age ho na me dwene ho a ya na mitimi hunu se enipa no ya ka asase so ye nie ni da ho na nkanipa amomte se evangelist papa shi ananka bobo ewiase nyuma me nkase obo bonsam nyum what you say make catch because nyum no ye ya na ye ka wiase obi timi catch me se na me ti wiase na me bo wiase no ma nyum anade na ba onipa wo ka we ni me kire uni dibra o yire be ho sofu timi ye party na ko hwenu ma wo mo bo party na se sofu party na se you en sanin ye ma ye tiani anka nyame adwenche mutete wi ya nya ne se bra fon ahyeni pama na ne boni ahyeni pama na ewudi atro enya jamai adokuru Ghana enyi
enim pani enim sofo enim asode pani bone ashe nipa tirimu ma na adam. The Bible said ebunka mo afiye so eto ka no kure kwan ne nipa mpe e ba ye na nka meka se obi ni obi anya beef ankade ye we ye wo 10k. Oh yes, ajenkwasi asam ene nipa pe me ba ye ene yesiga obi abaha o be kire se de ye fa be ma. I'm telling you, enka ye do 20k. Nyamemma mapu nyame asem munyamemma nankasa resa de wugina kwa ho na wo kasa wo bi on Kristo ni ko duru okra evangelist yame nhira badwuma wo ye no yeta wachi e bom payeta na ko gina ho kra ta wo muwa okra wo hunu okra wo hunu se we asa mo be ko page ma ye mo page ma nye e manante amasi so na kede ko so keka nkwasi asem enche na samolekuta wufuru kan kanim. I'm telling you, yeah, bombing na akoko. Shagana mebnu baby ya kodru e wudie pa enipa wum enipa pesika e said na no kan wo Timothy wo yi nu a etosu mienu Timothy nguma etosu yi mienu etra emiensa na wo ka se mi wo amane hunu bre no o se na kan hunu se wiase e kona wie ya enipa be ya ho pefo eni de ben ya eni sika pefo mo ba pesika enipa pesika wudie pesika to obeyi sika gya bibia fasikato na fankwaje kwa ne to enti na no kase you know okwani ahuduo mienu e na pono no nso ya ahuduo mienu ya okwa tia no esu hia be site asema meka ye mu bio e kwa tia no esu hia e wonwa ehunu sakwa no babro so mu ye ni paketo wa bi. We say a chapter can't also kakra me hear radio some amani hunu bre ni mu na person kan wasem kakra wasina hunu yesha we say ene dia chide yi mo de beba pre mo dene yesa de komasi asasi na oh yes komasi America kura aduane short yes omo ekokoje aduane free no aduane short me no ka say over 70 million people have filed for unemployment. They say we depend on government benefits in the United States of America. Almost 3 times the population of Ghana had filed for bankruptcy. Omo ji abensika na me customer chiro wa need pedi di agro e ba ye na me to yoto share Christopher no mu follow reality shows, useless award schemes of yes for win award category way ahini no e won some power ho eno hu hia ye ahini no won some power e wo ho ayam hihie wo won se we boss nim nyame wo pe wo ne wa twempena eno nya wase hia yanka wo no we asase so nchini ni wiase kanea etimi kasa kire wo bi e ma ni timi nya adwen sa kire no yempe no ye nipa bone na prim nipa akoma etu nipa do apesika ya ye pesika ye obeska pefo awo afo hanka bisenka fo awo fasa wa me wo UK me wo London ye program yes will be e bi aba say you know Yesu Kristo e wo ba wo Europe na me say for wo busus die no e pinchem na ka be hunu se nipa bi abodam betumi akokasa asem we e de atia ye nuanum nkramufo so de keka nkwase asem wa munya kasa kirefo e ma ntimi ntinetine mo na me say saaba no wa Yesu Kristo wo na ma me hwene nkwase animu na me nka nkire ne say Kristo no aye som no ye nyankopon ba wo ye kruji ni bone wo hunu bida. I'm telling you na wona so anipa na bone e de bo kashire so aye ma Kristo wo nyankopon hunu no so san ma mu dua ne so no wo ka kire ne say you know we ye bone ntimi hwe bone eti Yesu said wa was Eli lama sabatani nyankopon aben wa pa me ko Facebook na me hwe Christopher asofo bi page so na me hwe me ma mo share na ye kingdom sam na me hwe se mo mfa ho bitimi so won sakrai Manchester United hu hia ye Chelsea hu hia ye Barcelona hu hia ye ajenkwasi asam ene nipa di ekire wo hwe movie nipa hwe ye pe horror movie into Hollywood for no hu ye no my vampire music for the past 30 years. Vampires wake away and no any pape or a horror movie. Now what the one this is the place and this is where any pape yeah Kenya some Facebook live say yeah 1.1k Kwashe documentary and ponche from Kramai and no any pair no 50k a ponche wa fro Kramai any pattern no if you say any papa nkwa no na ohwe asem a Reverend na Osafo Kenya you know the same as Isaiah chapter 5 verse number 14 15 osasamai
has opened its mouth wide. Aban anumu baya has opened its mouth wide. Something is wrong. You can't share the page. You can't tag your pastor and tag on for Malam Ninu. Look at how aggressive Malam Fonia Confoy egu so I won't see a say won't be to me at or better tau or send a friend request. Now the enemy is you know me for whatever name or shut Nasa Oshana who say we Malam dia no I was son why any Kufia more. Sometimes we say, I go with my friend. Which I can do is deception. And now that home used to come once and Matthew 24 verse 4 and more and woman the year you must see. So will be to me say, about churches award the phone. And the mama said, you know, we are best excellence man of the year in some yes, someone become chiro. Hani amaro mi yesi na webusu ya penny be plateau egu. I'm telling you. Here this month we see you know. Nyumtuni ya ubugite yi. This month we kwako see you know. Young boy, watching at the fridge mutesa buo. I'm telling you. Obia we ya baba. My main phone for ni bin chiro sesi ya na afi me mo asem ne tofa. Reverend and I was having a starting program ya no pay. Was starting ya wo preach you know na camera no esi ni so microphone ya bie di atomu ama no thank you sabra no na ye na ya kan ya no atom ni ehwe no ya dem pai bo na ta na chi en wo kanyam sam wakasa ya ko anim ediye ene enkomhye ya bunyame ede asoma ne so ma fika nkyere ne ma no waka kyere nyame nkrofo wo wie ya no ena wo bie microphone ni tumu ma evangelist papa shi no kana no tumu. It in a time, the segmented time on this program no had come to a close in that particular sphere at that time. Evangelist Papa Shikasano, na microphone is or no so. Wakasa ya Kenya mitirimu asam edichire ni pase ni pa bie hia adwen sachera ewie biri. Wakasana kufidro meti heading na microphone no ye mie maame na mic camera no ensimi so. Evangelist Papa Shi etumi akanyame adwene wo wie ye no ye dum ne mic na camera no ye free no so say ya make say microphone ye bie dia atomo ama me na camera no esimi so wo bia wo tie no radio so tie me ne wo bia wo hwe no internet so ene ayi no so ehwe me sa pepepe no wo bra kwanto itie he me say onyame betumi ama wo kwan camera bibia be siw so enche wo bre twam pa ne ye free so ye bia kosi obi fufuro so. I'm telling you, it's in a union. I say, Sister Yana or Miss Mekana Samso Kunya Quenche. They say, will be a money you crab you. Woman, you free no. Woman took Aqua will be for Frosso. Because her sister, no, she never lived. She never existed. What do you Maria sing you? They would take off the microphone and the cameras and the lights and the stage will go off you very soon. If we say when you pay the decision and when I can we joke 24-23 no or my one now joke no what not to and no so now so na ni shawo kwan we do the crown we peja wo pa and we do the crown and so kakra bi pa we ni ho na we ni ho we si ni pa nyina na ye si ni pa na we twa we say you meta say the Reverend and I also because what the granta si anasafu mu no enye nasafu mu nku na granta ni si o what the granta esi wi aseso wo betwitwa yen se awio e wo momentum hold it you twitwa yen se awio e wo momentum kan to asoma mti o one will be me trofo one plan will be me trofo what say me shamasam ni nimu no waka say asem o ye kan enye no kwasam kan Job 16 verse last verse 22 we are now chapter 17 verse 1 fear no one no ebedu na mekwa bia mensa ma bia wotia se ni ntia sem ni fear no ye bedi na sasi so e one no na ebedu tiye fear no one no senkantesa and Dr. Kofi Abde Febusia and wotia se I'm telling you senkantesa and Dr. David Dankwa and wotia se and Dr. Nkrumah Tiase and Dr. Padmo Tiase and W.B. Du Bois and wotia se fear one no edu
opani ti asem ni emfi unfie na wa no me se bedu me mfa wo ne wo anopa me ba ye me kan ka asem me kan dan asem me ka asem a kire wo nkwaje ehia wurade chen bibia ade bia bo nya me se obi ba be fa na nkana wan na wo adan do wo cha me wo fa ni mu ado yes why pa and I will see so I was when yes ka Ghana ha esi dan chen ni mu ado enkran na dan almost 180 ni na ya bro san enkran han kwa kwudi enka ho I'm telling you, why the yan who chair me swa Georgina stores? Tiania and Kenya doing functional. Why pan the sea Sunyan or a chain Georgina stores? Maybe so awesome, and the woman now he be cast a matter. And fear one, no, a bit to Uber Coquendi, I won't sound which maybe you read verse chapter 17, verse 1. Was my home, a Debbie Baba, home, Bessa. Will be catching them, sir. You may walk Sir John. Will be catching them, Sir Bema, 10 gramo. Will be Missy will be a politician, be anyhow. I knew was shame, Sir John. Will be catching them, Sir John. Ne besa and coming in and so see. Me na wo kasa MPP for muntia sem yi sem ani da fam a mama sem we enya futu sem emfama ndc for muntia sem yi sem ani da fam pa asem we enya futu sem emfama mo kai se yewura mampani a wenya ne ba bi ko eto fam na se me MPP ni MPP ayi fu na mo bribre mani ase asade monya hunu obi enni nyame suro bi pesam ni nyame nantibi se na yakuba primu ni nkrama ho brase yesu ena na muso Tiania, Kenya me adwen twam ni adwen sachira esika pa fam mienu sa party mienu nsem ya still Ghana da so wi adwam timi hunu se mun ni adwen sachira eni nyame huhu hwe kwanya me nam so santo nam hwe kwan fo pa wo mro no so entwuru no so mitimi se mun ni ahunu mun di nyame suru na ko obi abu nyame suru no nim sa tem wo da nanim no eni ma bi ho no ma wo mfani akro mutabris kana mo de amagel sa agel ya mo de no kotena Germany ya wote wo keka nkwase asem senka ses kanu mu di hospital ema santofo di esa kwanya enkanya ne se enipa etimi sister baako na no GBC reporter okoni krum no okoto se ababa wate moto so ene ye de no eko eyi hospital no oko hospital tiani enkanya me adwen fanchira mo akoma sinema akoma fu ya mu nyame asam ana mapo dia nyansa na mo Jeremiah 8:9 ka ho mo dia sam no wapo nyansa pa fine the war. I'm talking to somebody this morning. A person to me tears me. Luke chapter number 20, to Luke chapter 21, verse number 34. And to be joined the city. Yeah, bro, coco. Assembly, yeah, bro, coco. Young cry, I didn't say, you know, or see you here and here. You say, Papa, you know, at the center, my good fee, every day. A kingdom, some punk and nipa, a kingdom, some creature, you can nipa bit me. You catch us at the jai about 10 cent cano, and your boys, and your jai has impacted Juman and Casaya to watch it. Boys, he found or preaching 1, 2, and what they are chancing to see us to about good soon, and to about good soon. Who's up went in Yamsuma. I'm catching all. Nakanyamia Juman, we are the evangelist property. So we John Adaje ho America Bessing se woko en krasini ntro no no ne ade. Bisano said that kroba kupo aba o perpetua wenya biana. When you me wouldn't look at dear, as some no at the pediamo, I'm telling you, Satan was in Rahini in the tin in any cane, a dear beer aka, or the back. There is a reason and a revelation that needs to be peddled and pushed. I'm talking to somebody this morning, and Fanyama in Yakro, which I knew, I will see one say, and then when I look at some of the revelations that have been, you know, I'm to me, say, and Chana Atemu, and the Nipebi or Bantam Ekura, Nakatia Edibre, when Nipebia said, Ninyuma eti enano pay minijidi ni ekasa na minimba juma ene ekasa obi anwen woman ani enaho the Kristo Yesu ma wetu sumi ye no apay wakana Yohane nsempa etedu na yimu a eyem da akono eni miedu wosimunyimini na monyemeje wosoro wosoma amini suni trabia pi wo meje fie sankati sankamanka nche mo se me koma kosiesie baabi amamo me koma kosiesie baabi mamuwia na sama ba mo nchen bi no ba famu akọ na fa kwa meme wono monsoma ba hobi we da ho yentimi nka nchire nipa obekọ America de na da ho
tell me adeɛ da America yɛwure America na no fa bɔ ne bo mo use mo send sika de ba bo nyame adwuma and by wave ne adeɛ na papa we na nyame fa ne so de wave ba Ghana wave de send sika no papa we na nyame fa ne so de wave e ba Ghana enipa ni ahwehwe so eni ahwehwe so ene boy si so na wafa wo bi yire. There is nothing wrong with that, you know, because normality have become abnormality and abnormality have become normality. And no no can was some Proverbs 17 verse 15. Now what can was some Proverbs be some do so imu do enum kan homa mtwe brother so obu bone fo bem no enne ye bu bone fo bem ene de obu otini ni efo no nipa wo bu bone fo bem na wo bu otini ni fo no ewade achiwade ye wunyame achiwade asem we ya na no kan wo Isaiah chapter 5 verse number 2 1 year I'm telling you 1 year one wa frɛ bɔne sɛ papa wa frɛ papa sɛ na wa frɛ papa sɛ bɔne na wɔde han yesu wɔde han yesu wɔde sum yɛ na wɔde sum yɛ han wɔde frɛ sɛ wa frɛ frem sɛ bɔne no na wɔde nyɛ yɛ frem wɔn yɛ nsɛm akatakyie ɛnne yɛ nyankrofo to me bronsa wɔ bram yɛ de ne to hui baro ne yɛtwi no ne yɛ de na kosifie wɔn nsa yɛ wo hwɛ ne apetehia yɛ wo ɔdoka hwɛ de nsa fua yɛ wo ɛne mo nsa fua ne nim wɔ man yɛ no ansa wɔ Africa ha ɛkyɛn Ghana ya dane sanumu akunini starting free verse number 20 mamti was 1 year yeah afre bone se papa wa afre bone papa wa afre papa bone na wodi sum ye han won wodi esum eye wodi han yesu wodi han yesu wodi nyunyu ye fo wodi nyunyu ye fo wodi frefrem ye wodi frefrem ye nyunyu 1 year dia na woye woni su nyansafo won kasa woye woni su nyansafo ene wona woye woni su wunumu fo ene won woye woni su wunumu fo 1 year dia sanuma katachi ene sefrema hode won wo Fransa aye mu akatachi wona wo bro bone fo bem won wa ebu bone fo pedi dia demudia agia demudia fa de oni bem na na ndi pa wo bibem no yemfa ne bibdiri ema no obi kire masie ne ntia China ni ba ko shini dwamanfo baifu yi aye fe ne Aisha wo betu galamse e wo Ghana ha obi kire me ne ntia ya jai sister na maniko. Tell me, be a court of competent jurisdiction, a sentence into prison. We call a prison. See a prison for many volume. Namutia Samini. Be volume as a mumble on more. Dear more honeymoon. We be a rea punching the Nakotum 4 years. We be a rea coco near the Nakotum. We be a home mouth of will be mobile phone or the Quaco last stop at Haridiaso. Now the will be fenced the moon you phone nephew. Now I must any panel 4 years imprisonment. So for your lockdown period. So some way the catch Ghana politicians say MPP are buying. Say you two about you now so for you new one more Sadi and when you baby some. I'm telling you, you won't croffer a call campaign, the corona call young croffer, or more than I'm about to so. Tiania, now a soft for. One of the others more vampire was sorry them. They are mal lockdown. And you do more cockroach. You sentence you of 4 years imprisonment. Make us a match the more. Say more passenger, more massacre for no presidential pardon. Now woman got to woman yami juma so. Say yes, MPP are buying by ya abanya a time when young coupon. MPP are buying by ya atabanya a time when yamia sami yamia sorry. A time Christo yesu assembly any yamia juma. I'm telling you, so my eyes are anti, I'm a man conform when I'm telling you. Now we'll beat me Shiaganesika. Now what Palan Crusum, Nipa Baku with me of V8 12. Nessis in the field. Many Padaco Lebu a farm. Me will be Malenka Winch. Now when you hear deep for Mube, we need 2020. Piania, can I mention them all? Mudiamunis and Fuachi. I'm telling you, Satem with the Mundaman. Billy Papia, attention, you matter make catch it out. I'm telling you, Mama said John, the free when you media family and Cassanchamo, she can be a papa pay a good damn or no she free him. I'm telling you, will you be Joe? Miss Ubechum, or be catching them, said Dr. Nkrumah, and a baby baba, near buying Nkrumah show boy, you CPP, or be catching them and say, only one seat, only one seat in Parliament and coming in. See, and Nkrumah, as long as we can eulogize him, I'm telling you the word of God. Move back,
na ya che sofo ne na kotum wow na obi shake suit no me tete ka the my young girls legon girl ne ato Range Rover no dem na dwuma ne ya na hemu a wode say honorable, and we gladly call thieves who are sitting in all these vehicles. Some of these people we gladly call them honorable. I'm telling you, nyame me so wa yetemufuo me na me ka kire wo atemu no ho but asotwe nso ho ti asem ni atemu ho but asotwe nso ho me si stroke ni bebre ya asotwe eni fry hekeka Deuteronomy chapter 28 Deuteronomy 28 the person can say me ho Deuteronomy you etradu onu nwotwe mu adu onu nwotwe ya fa free verse 27 kwa ye nyam nti ase kakra Deuteronomy chapter 28 verse 27 ka homa e wadi di Misrim empompo eni Misrim empompo ebabomo. I'm telling you the word of God. Mesa sokin wo hona atemu nso wo ho. Onyame wo bi Misraim mpompa. Ye kam Misraim mpompa. We are talking all kinds of mitotic cancerous cells. Yeah, I'm telling you, cancers. Muntias here, you know, from cervical to breast cancer to throat cancer to lung cancer and to all kinds of cardiovascular disorders. Ladies and gentlemen, I'm talking to you. Also onyame wo bi Misraim mpompa. Any insisiwa, any ntutia, I am telling you the word of God. Read the word of God. When you make the dumb, when you make or not dumb, let me say a dumb God can be able to do that. When you make the dumb, any fry, or the bow. Read the word of God. Now, sorry, I'll back to tell you. I'm telling you the word of God. Read the word. Na shanko na obesha wo. Na shanko na obesha wo. Afa. Afa nyina. Obiara nye wo. Obiara ni wa wo ba jefuo. Wo beche wo ba aware. Wo beche wo ba awade. Obi wo be ba ni obi butu ne so ne ne. Wo besi wutan. Wo besi wutan. Wo tumi nti. Wo tumi nti. Wo betite bo betu. Wo betite bo betu. Wo nti so aba. Enso aba wo tumi nti bi. Wo beku wo nantwe wo ni. I'm telling you me sha aban bi ye ko East Legon Hills ko ya sore. Sha dan bi pa yesi ho. E na dan ne e foforo ye wi say afei no ma wi anka nipa kwa akotenem ena nipa no abusi dan no yede ne bana abotan na no with this 46 kwasi ewo na mu. I'm telling you abebe gina okase nyame ato nsa frɛ sebe no wadi anima na na besi ne mama no mu bone ena atwuma so mu nsane akire ena atwuma ne na no pai ikasa kire batwuma obi ana ni da fom enya adwen sa kire no nsa kire na adwen obantam ekro na katua di breni padua ese de nyuma te o mane so wo gwa ma biu obani sanwinate ekasa kire dana entie emeburu muntie yi na mo fa we the ni we hwan Messi ni carpenter ni awasi so ya wo bo branka ba ma wani adafom atumi ahwe ni emebi ama wonyame nhira ba wo so age asa boys in peduma so dia na motete betting companies obi a wo twalo to besi akoshifo ne twalo to enne na me ka kire ne ti ase we ya badwuma asa kire wadwene na Kristo Yesu mayo atusu mienu nyem mfaso na wonyame nhira ye ni pod before ya wo breduma bi anka wo ne bi mra wo so. I'm telling you enne aye nkwaje da wotu ya ni emprimu akoma efisa nedei ena wonyame ede wotum edum nipa bone ama wo makoma emprimu. Hebrews chapter 3 verse number 8 9 10 11 12 and 13 kikawuni na mante brother emprimu akoma obiani wa na no pe wotu ya esese wotumi emprimu akoma se etiate ni mu efisa wo de dabi baye e wo Israel fast asitemu na ye etiate nakwa so da no awasene so ho. Read the word of God. Ya mo ajanom agigi no ko gigi ho ano o te asefo ni wo mo ko so nyame hwe nanso wa nyame ko nyam ahunu ye efise bianan inti sa want to so no na wo mo ho ye nyame ye hye. I'm telling you a whole generation to me ye nyame ho wo mo ho to me ye nyame ye hye. Read the word. Was inti sa want to so ye mi ye na me ka se ofum da wo akoma nanso want ye na won so no hunu makwan dia me ka ntam wo mabufo mo. Read the word of God. When sene me hu mi ye mu da was munchie ye anuanom na makoma ene pone na makoma bone enya enie no ama mumu biara. I'm telling you now the you missing something munhwe ye anuanom na kankanye kan you miss something. Thank you very much. Munhwe ye na koma bone koma primo ene koma enyie ene achiya koma munhwe ye na ama mumu biara. Wa nwan mu afuru nyankopon ta no nwan mo
amfiri wonyame tiasefo ne ho amfama nkoto ogya tade baabi a ogya ne sofri esu ne setwere ewo tia ne ye kenyame adwemfa to keka babru mam ti mutu no fune bi na obodi nse enne no tutu mo hofo ye baba tena ne kenyam samo ye babru num ye tutu ye hofo da bia da wo friend say enne boni na de boni wonada boni nada emprim nipa bi akoma kambra foma na ya Kristo hu bibi reader na so je say ye yefiri ase e de ye hoto so no ye so mu pintin akosi ase ye ye hana me pese Kristofo bi a we yesofo bi a we ye adwuma ma guade em tie ane me ye hwe ne se de fifiri prame onyame nkasa wo start yi it is wo jimi ne ho awie ye bere ni mu a ye consider no there is nothing like that ade a me ye mistake from me yirachi me ye mistake tinyame asem so atua se me ye mistake edi nkwase asem me natie ma wura me tirimo na me tirimo ya me de na me she say Tim, I'm telling you, I am on my way to hell. When you mean Casa, you Juma Mammy, and to be Casa Machelum, was so for Ben and now habit doing some fun of me idea. Yana me rejected woman, woman, Maria, Tantantano. I can promise you, so far, I will hell. I'm telling you, if I can't do the wood, no one will be a when him no crown one, you know, I have bonnet the mano. I will be a Wachina bonnet and Nimuno, and as a bonimuno, when young coupon a rena in a year. I just would the Christian pata drink, and I'm pata dear, at the pata dread one, none in the bonnet, if it has a phone in him, and no one son has any panabit to me, a yin dear. Now, Wababa, they are body a fufro. They are Galatia, Thessalonica for a Corinto from my Tosum, you tell me, doing so also be Christian one why ya body fufo and ya baba ni chome ni na be dane fufo and no pai because such about you matia assembly me di Johanna edi some na ba be wie e kan kan lu wie am di assembly na ba na wie e ka sam ketua bi di a kire nyame nkrofo Johanna edi some tire mi no imu edi kan no kan kan babro no e ya kira ta Kristo Yesu kira ye e ko ma afiso asafo no and someone waka kire wo mu ni e no an wo ka kire na no pai obadwuma be fa e di to ne wofo e di abobra na ntotobento ne hyen a wanya yiraba kan babro no mte brother was episode woman episode mubofo no come on say na di okura ensoma nso ni nifa say di okura ensoma nso e woni nifa ne mu ya wonam sika e kan ya bia enso no mfimfin ne se ye mini mu nyuma ni mo bia ene obra na obu aseto ene se wuntumi enkura wana waye apanefo kokoko na wo so wana wo se waye asomfo na wonye no anhwe na wogu wonsa atorofo na wo boaseto na medinti wo ha wo se na wa mere nanso wo mere nanso me wo se me wo tia ni ye hwensam sanhya se bi maminga be ma honye hye eni abre keka yisa no efani agro hwensam awurade kafa asafo no ho we yidie ma kase ne ma fefe e dia sha asafo ne nuonyam wo se nanso me wo assembly sanka influence no mami here kinka homa episode of asafo mi kinka best was it minimum obere no obo aseto obere ene obo aseto ene se wuntumi nkra wana wo ye wuntumi nkra wo mo eye adbonyefo na wo so wana wo se wo ye enyansa wo ye asomafo no na wo so wo se wo ye asomafo nso wo di ntro na wo nye kambra wo se wo ye atorofo wo hunu wo se wo ye atorofo aseto yani yo wo mo se wo ye asomafo Kristo se wo mo ye atorofo yeah agofa kokọ kantamanto akotama ka sok de chewe abutu ti atampoma funwe abegina se we bishop e ka se mo intimate no wadwen sa kira se be ko no watu asi girls yi so obi anka bo watie nyam se mo radio so afa Kristo Yesu Reverend Anaya Safo Papa Shi nom you know Reverend Richard Boateng Reverend Samuel Vigiro no mo ayi Pastor Ben eno mo ayi Pastor yi say o mo betena ha o ma yi ota okọ o ma yi ota ko na young girls ya afa Kristo Yesu so mu wura no mkraje nkwa asori bi ben nti o ye no okọ ho kwa siafo bi ate asori obi ya no de mum ge wo be kona na no do yinu futia sofo yenum kwa sia life wa mani pano aye twe no se wo kra ma Kristo no wa mana tofom wa mana tofom we bishop fon apostle fon prophet fon pastor fon evangelist fon. I'm telling you something. One more Kristo enim wom enyanhwefo bone ya emmoa edufudie ma hefansa sha Titus chapter 2 Tito 3 mienu
fafiri yimu eye motwe ebesi yimu eye duba akono ma menhwa asem owi akoyi politicians for the Isaiah chapter 56 waka omo asem eso wo ye dufudi fe wo mo ya akrama mum omo penna ene aduane wo mo diditia kanyam ya Bible yi won kan sexy magazine pono adwene asaya ya kanyam sem kire wonte kiga ma mum ntwe asempa ya wonya ho asem nka no read the word edi ene dia one yen anya no afere kan verse 10 wasi wonua enioma enketenkete read the word na emomonyi nokura pa enyina enkyere wode akyese ye agye nkwa nyankopɔ verse number 11 ɔsi asetena pa na nyankopɔ adom ade nkwagye ba nyame adom ade nkwagye ba ma nipa nyina no eyi ne ho enye ne yen sɛ yapam subɔ sɛ yetimi pam subɔ ene wiase akɔno yɛmfa adwenemɔtie ne tini no nyamesom ba wiase bere yi mu tie yi kɔtena sɔre yintimi nka wo nkyidɔ momfa akadwo amra momfa sede mra momfa coins mra beje adukuro mu nso beje apo beje abayifunku ke kan kwase asem kire onyame ade hia enka wo se moja no eji wo moto wo jare wo mo efi wiase edem efi ene nkeka ho na ye de sankro fe hema yenkeka First Peter keka Peter Petro ngoma no e kan de keto bi ho nam de asem na ba na wie Reverend na Osafo eto Second Peter chapter 1 verse number 3 and 4 o ka asem keto bi me pese me kan na ye di hwade read the word of God said ya ne nyankopon fama ho den ane nnema efa enkwa ne onyame mpa ho nyina ache yen so asamba be yi nkwa e dan nkwa no no ka ho asem no ene wasamba yi nyame mpa edi ewo ha keka ba bro mem tie ya wona mani monyam ene emeniye so afra yen no ho nimdiye no emu read the word ene nso eso na onam ache yen bɔhye a esusu akese a bɔhye esusu akese kan bra fa ne bo otene kan bra fa na manya adwene akono a emu pro a ewo wiase a mofa Yesu ene nyankopɔn esu ni bi a honor point no tobo ho na fe kasem ni na fe ye fasem ni na mra na wie kan government sa ho no na you know that is verse 4 kind verse 4 no mem tu was eno so na wonam oh yeah, the Bible said whereby we have been given exceeding great promises, great and precious promises, that by these we might be partakers of God's divine nature, having escaped the corruption of this world through lust. We need to escape. Luke chapter 13:24. Mompre obiam prince wo protein ya ne nipa bebre be presanka wo mbenya mu ahyenso wonya riasem na bana wie me pasam kasam chiro and now no pray said the evangelist Papa she eka wo Luke 13 verse number 3 and verse number 5. Repent or perish. You repent or you perish. I tell someone to Ghana, repent or perish. I'm telling you the word of God. Dunya me fi akoma fi enya ma fo enya die twe na no sister ye obetra kan kwa sia sam chenipa make me wo make one man me make me do obawa fo etie dwememu benya Ghana fo no kwa sia fo eni chire ewo wiase am ma soso aka kire won se you don't condemn the lady and when I condemn no one condemn ni hu Jeremiah 2:19 hu yes one condemn no obawa fo twempena na mpena ne so mpani biem ne ye ne ye bone na wa ye video ne kimu mi wo ne ku jamia mewu makoma ye me ya kwasi adwene me sister ne se jimiye ene wo jimi bia woni me kacha oso do be man che ne ma odo be me che me busia asia keka enye movie akuma primo no manya I'm young for it to be you to be buying him near catcher sister. He said, you are on your way to hell. Pioneer! Actually, boy, ya wukuni yire. Sofu ya musu wekuni yire. Sofu ya musu wekuni yire. Young boy, fitu 7 times or the ejina Barbara. Wekuna tuwakene. Barbara wo sheme suminjia nida. Because onon so oye Abraham asini nibi. Yeah. Abraham asini see 2018 and you see also for money sir was yes ni ho en kwa asem de wa kan yes ni ho so for no what the boys here go internet kan kwase asem o hwana no de kan kwase asem wa utimi se wa gu nyame abode animu ase emu eni tire tia ne ya kan nyame adwen bone betwe waso
oh bonne de betwe so boys me say obi wo ho no ma etwe ne beku no jemre kutu ababa wa hem me nam ka kire wo ubi bi be pro ebe ho na pro you will confess Jesus Christ as Lord and Savior and the only Son of the living God, and name given unto the children of men and humanity to be saved. That is the name. Your body to Romans 3:23 was in Naya 24 no or can be was in the Christian Nayam Pata dear Adre Ajinipen Yasina Ebony or no one some American or Bantam Cronakatia and bring Pebia decided in Matia and I'm not paying the Christian with him. Now will be our Yabajoma Ebenadu in Satira and there is someone Yakin. I'm going to me up and Quajihano as Pakaniano will be to me a pinch and ho now about the Atomo and about the Atomo F44 African Revelation of Nemphasam Nisi Nemphasam Emran and I'm a man Reverend and I was suffer and you know at the end so it me am your walking campaign to Mama it was me you know it's Emi and Sanwa who do verse number 3 a tiffin tro you know was an ippentia temu and the cocobono yet tiemu what you call hell ne heaven about ya what can I say me oh Munchilemi and say you die go come off for there and I'm all cancer fine because you should buy it is in there you should be a my and I find because in I'm say about some prim nipakoma sane but some o prim nipakoma sane yet we can verse number 3 mommy here everybody some read the word Mooney can say and then Fedi forward we do one cast on our committee. Fedi Baba the dear and Baba the dear and Baba so dear and woman the Baba can't see some sa it should be any heaven be any Catholic for a day heaven share Babrumu really what me kasa bi so die we san wo de wa hya wo from fedi fo eni pendi tire eni pa adwene asai kwasiafo a wo mo nwene wo mo na no wo ka wo ho asem wo ha wo mo no ka wo ho asem wo Psalm 14 verse 14 wo mo ya adwodwentwie kasa obi ya adwodwentwie akankasa no odwodwentwie word no eye akankasa na nkyirase ne se enkwasiafo na pani eni dwodwentwie okurum ejibifo ne nkwasiafo ne ni pendi tire wo madwene asai wo mu na apani ani dwodwentwe wo se dwodwentwe se na koma mu se onyankopon bi ni ho wase woni ya yachi wase woni ya woni ya bedane yachi wo bi ni wo ye papa obia ni wa wo ye papa ready for so heri pama obia ni wa wo ye papa there be you miss something kan ya but the obia ni wa wo ye papa ko ready for so heri pama ready what so no ho heri pama so be so bi ho ye badwa bisa se why pa na ye badwa obi a hwe nyankopon akiri kwan obia wo hwe wo nyankopon akiri kwan nyina mane woman na ya die ya nyina wona ya die wona ya die nyina mane obia mane nyina pro wona ya die apro wona wa ya die apro asem go na no kan wo Isaiah chapter 1 verse number 21 o ma wa asudi edru ya o ma ya wa pro emumoyofo asefo eno na no kan wasem kan verse 21 na mi hwa brade asem brother madam ahunye hia se ko kwafo de ne adwamanfo se de kro no kwafo no abane adwamanfo ankatemu ayemu na atemu ayemu ankatemu ne shutimu obi to be sorry no kasatia you know a competent court of jurisdiction not court achene contempt na we be so sorry no kasatia court competent court of jurisdiction na what no what who free because tinene enye odwuma wo meimu me hunu se Ghana onyame mu matanya Sodom and Gomorrah ye be heaven pono na mo I'm telling you say Ghana onyame we mu matanya minimum penny for if God does not judge you, God will have to apologize to Sodom and Gomorrah and open the gates of heaven to them. I'm telling you. Munni onyame ho ehu nyame so suru munni bi. Attention. And that is why JB Danko Edu does not have justice. That is why and professor bayi me refini din 4 days and when if you were easily gone yakuku papa omo chichire ne nan chichire ne nsa epeni a wedi almost 70 something one bro papa ya moja pram papa ya the media is not talking about it and some funa ba ya and komu di achire and they are no more kan wasam I'm telling you yakuku professor muwa openi ya niti no dwene I'm telling you, I want to mention his name. May his soul rest in peace. Professor, you could 4 days ago when the fee I was easily gone. Bro,
papa yi omode sekan wo no ɛdeɛ no aya ɛdeɛ no muku kwasi amoko me papa France kwasi amoko muku no wie no kora asa nyɛ na Kofi Duro ma ba keka mu tia ne ya kenya me adwen fa kyerɛ nyɛ na Kofi Duro papa shi no enum ne adeɛ ya usafo nom ne kwadwobo ache nom ne yi kwasi awu anom ne adeɛ ɛnyɛ ne ya ba keka mu tia ne ya kenya me adwen kyerɛ mo aka odwene sɛ wuku ba ko na nka eto asa na nka eto atwa maka ko kukum professor obere no ayi enyam gwa wasem wo fa nwo from ejam wo you know skakoko dwete no mne ade enso munye yie it was kan Jeremiah 4:22 professor edin grawe yeah professor Yaubene nice man agbele sana mukokum Captain Mahama then no den chabo ase num yenya mfirimusu nwie ese o makwa kokum professor na obisi kan Bible memte Jeremiah 4:22 was a free me my jimiye mema ya jimi wonim oya mankwasiafo wonim oya pone wanyansa Ghana ya pone wanyansafo na papa yenim papa ye to asufiri baby ana wo hodada no baby ana wo hodada you know ansa na wo ba Isaiah baby kuro no anu wo no kenka ho was na so me wo asem bi wo ho asem bi ene se waja wo kan to that edono a wo de chance ye na nya no nie Ghana edono a de chance ye no nie obi catch them say ye na nanom de abosonsom na kiro God bless our homeland Ghana oboa I'm telling you atini ni fu obi ba be wura mu eti na do so ne bodu ya no come no na wo mu de wo nyansa atwero national anthem. I'm telling you, bless our homeland Ghana, make our nation greater and stronger, bold to defend forever the cause of freedom and of right. Fill our hearts with true humility, make us cherish fearless honesty. If you want to cherish fearless honesty, want to na office hon kekangwa sia sem so Kofi Duro no mama boys no nkobro no ma o try wo be hunu senya mensa wo bi so wunya hunu bibi no akwa professor mu o makwa kukuno amegbele moko papa moko gu amegbele moko bi agbele just like that because eyin ha woko kan se ya ban na wo power me ka se ma kire mo onyame ne si hene nyame kro no wo tu hene wo ya ko bisa nkrofo ya na no ko position so obi ka kire wo so wo be ko position enko mo nyin ni da enso wo mako nyame na ho be gro no ho brother me se mo ni so be ba mo na mo da fom ekase ma kire mo oni so be ba mo na mo da fom mudi nyame di agro ta sa mo nyeska na no sa na no ka no Yeremia ayi ha no ase eye mo se mo nyeska we can hear Revelation chapter 3 Revelation 3 it can't some to be the Ghana for yeah can 17 was if we say if you say we are the phone me nyame ho na hwe yame wonim say wa wonim mane hunufo wa we am mane hunufo ene mo brohuni we am mo broni yeni no yeni we are dejani what da deja when you fra a sign that you are naked wretched and poor nyame na ekasa kiro I'm talking to you wunya hunu ye me se wonyame ya cheke osihene owia wetu nya enya bonsam ne betu nyame no abetu me se nyame osihene owia wonu nyame no na me kache me say power corrupts. I didn't believe it, but power it corrupts entirely. The assembly by the way, Mamenka Samuel Canberra from Kituwebi. Revelation 1 where you watch chapter 1, baby, I would do the toaso. Was it anticardio free here? Baby, I would fly here, say. Kai! Na such a what I dear baby. I can you man be not such a watching. Not such a watching. Not such a watching. Nay, I can you man. And yes, sir. And yes, sir. I was what begin can you do me friend? Unbelievable. Unbelievable. Maybe bow swab you can near a dear in the canyon. Jesus, except you repent. Canberra from Kaka. Now, so ye and I was when I was so tiny Nicola for Nicola for Inuma. At mention time. Ya was in the and now no pay 1 tea in your home. No, a catcher suffer. I'm telling you, ladies and gentlemen, will be our wason. Man in tea the home. No. E catch us. Somebody about a year. A kind of bonnet would have 1 John 1:9. When no comfort ni so what the chen what tea free ni
anɔpɛ me ka asɛm akyerɛ ba dwema tie ne yie ɛnkyɛ na wowura ba onipa bia bɛba bɛpie na temu akonnwa n'anim prɛko deɛ wɔnam nipadua no so yɛ papa ana abɔne wɔ bɛba bɛbu nkonta wɔn nsa da wo bo so kasa Awurade Yesu mate nsɛmpa no asɛmpa no ka ne mmra me Kofi Duru na ɛnhwɛ esum bi a esum nnwuma ɛwɔ ma setene na yi ne hɔ makɔ a akwa kankan ɛde yɛ adwuma Jemie na twere me din wo nkɔ ɛda wase so wate woni ma kyerɛ me wura me bɔ mpa yɛ wɔ na sere ne Jesus din mu ɛto ma adɔfo na de hyɛ wo nsa mesrɛ wo dom ne basa kɛseɛ ɛde wɔ Yesu na sere ne din mu ɛde ma wo bibia ma ne nya asɛm mesoma asɛm bi a yɛka no kɛkɛ ne mmom ɛyɛ wadwene a wo nyame wo de ma wo ma ɛsɛ wo hunu no wɔmfa kwantempɔn ne so na wanyera ano amane ɛda wo bɛba no wo bɛkyekyɛ amanaman no mu te sɛ deɛ onwanhwɛfoɔ ɛkyekyɛ enwan no mpɔnkye emu na wobɛka kyerɛ enwan no so omi gyina wo nsa nifa so na ɔmmɛsene nkɔ wagya anigyeɛ mu na waka kyerɛ mpɔnkye no deɛ ɛmpɔnkye no biwura wobɛka kyerɛ mu sɛ wɔn mmɛsene nkɔ gya tadeɛ baabi asɔfre ne wogya ne su ne sɛ twerɛ ɛwɔ ɛbɔ mpa yɛ wɔ Yesu dim sɛ ma wo bi nya yeraba emom sɛ nipa na bɛba adwen sakyerɛ mbɔ mpa yɛ ma Ghanafoɔ hunu sɛ tenene epagya wɔ man tenene epagya wɔ man bɔne yɛ ahora righteousness. Let Ghana, Heavenly Father, know that righteousness, it exalts a nation, and sin is a reproach to any people. I pray in the name of Jesus for Dr. Kwame Kyei, his honor. When Unity Group of Companies in to Inchidapa, Eguomuso. Reverend Nanaya was suffering reabrisham. Empire Cassia Namisirin na Mura no way. Medwase se wo befa abrantie ehonhom e de kɔ wo so ahini ne mekɔ kyerɛ ne nepa ya etwa ahotefo na wo de ne kɔ bonsam tade agyanim e kɔ kyerɛ no bi e da ho ma de bonyefo e bɔ mpa ye wo Yesu dim fa ko wo begine bia nam ne so etwa akra hye wo Christ ne wonyam na ne nyenhyira ne mfa so de e de ne yire me de ne ma me de ne ma me de onuanom me de Ghana be ye crew no ane wo bia wo Ghana be ye me de ne hye wo nsa. And now no pay any pay good prison. Someone come up say Hankafo, a bumpy prison be James Fort, Osha Fort, a bumpy we used to do some Mawadumoncoho. Yeah, Mawadumoncoho, may not drink such an uncoho. A bumpy manipabia with us pity, a doctor for near nurse for a home. Ma Domoniaka see him for more Munishida woman, Womajuma Paya, Womo ye. Now Magana Funa will be a with you and none or pay her and none pay. And who say, oh, Bantam Kurawaketia. Ubetie ni pebia kasa di ni nyumate mede wase anopei se wo ma ya pakasi ne kasa fidie so yi se ye mfa nka wadwene enkyere wo ma wo Yesu na sere ni di mu no masere ye ni mu na adom ne nti amen.